Uway na ki-ofisa rangba ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC, ujarnash si Marak. Ula kentat mardor ya kajing keno jong Chief Executive Member u Albinus R. Marak, ubaloong bagajing bamla si utulop ka GHADC ya kinong tre, kalong namar kaladon kajing pendon kambaklay kapisa jong ka council jong ka. UCM ula keno aru da kabaong, kani kajing ban si utulop ya kinong tre kaday na kajing bam tre kam ki ofisar. Ujarnash si Marak ula kentat ya kani kajing keno jong Albinus R. Marak CM da kabaong. Kalong kajing keno bom don nongrim bat kababakala na dong syadong. Ujarnash ula penpau pa da kabaong ki ofisar jong ka GHADC kilong ki 3 minut ya laki kamram bat kilas dangru ya ka officers forum ban penbaha bat penjana ya kajing tre ha GHADC. Ula dawa da kajing pan map na gitu ki ban penpriang kubor lamler lingba ki social media. Kani kajing ipher jingmut hapdeng UCM bat ki ofisar ka GHADC kapin isyay bakadon ka pliating yakenat hapdeng ki bor jong kani ka council. Betul ya somani bakko solkot nanina ya jini resolve ni anjine pati mun district council ko nakpe khalake roye ko mo aro je pati mun kam ko gamat na josong ka par ko anjine ke mo uli ke sepon ija o jini dalbat ko pa head of the authority CM officer ko kam chulija nina uni asal staff para phe man jega ne kana diba yadi totally wrong officers level ni group te chede middle so am maina chingade authority ni order ko kam hagen ma public servant em na public na kam hagen mo ba chingade jangchi ko dong authority ba problem dekha ja biso ba inkia biso ba fight kenga mo nama ko rabana ta anga appreciate ka tau JNPV government rekem na kam dekha ya chum de bisomba banjeng singa officer level de ba jadi mam ko tak naman ja mana bisuni permission guri singa tak naman ja mam ko nak naman ja revenue collection ja mana mo japan kambang ja mana ini kisipun dari blame game kara bang jok politically jadi totally blame game de mijao honorable ni chief executive member ni ani nikle de yara singa officer kam kara sangjani ge bonsa payment de ngi bia ana ada pidi ana bok na bodonga mo thang bo dong na bo changi jak bo dong na wa diba 장르발 거 자칼리바디 뭐 마이나 앙아바 작사 오피서로 와 카운슬러 아래 more than 34 years in service 불시 클라치 블루 컨설 서비스 CM 삭독 삭스뇽 적모 비소문 감 가이 느껴 와 니분 앙아바 CM mấy cái không cái nhà 뭐 요메 거 앙아바 CM 위에 아로 가만히 보고 가. 아로 미소니 윌로 미소니 낭느까지 그냥 감파했네. 뭐 아로 오피스니 낭느까지 그거 감파 가이야. 스탑 너가 작작이야. 달리 수수전에 나로 지금 CM 오까마 오피서 좀 먹고 제가 디스커스 가 many points from even discuss का sekarang para bini statement ko be renounce karena 지금 개마 비는 안 받고 뭐 council officer랑 졸리 자리 기분 council employer랑 그래 내게는 피 만쟁이야 이게 바로 accuse 같은 거야 minister 너 아무도 안 해? 야 그거가 느낌이나 지금 officer랑 봐 블로그에 듣고 뭐 아니 놓고 domjok meeting 가족 나로 버쳐 domjok 세겠다는 rumon 내가 디스커스 게임나 알로츠가 CM 그 롱적 오너비 뱀 나가나 아니 오피서랑 안고 개마 가고 앙아바 옹기자간 먼저 내가나 증명 강호대 개마 비적 엑셉바 가 개마 비하고 아로 앙아 가다때 오피서니 비하고 가다때 증아를 비고 개마 가족 니바 문삭 앙이 아나 떴니래 카운슬코 남마 따우나 감갑부 뭐야 뭐 council ko thangmang ni rakhina kham kham bong
council le achak te gamsa isole patik mun gamsa uni mun council ko hangi rakhibo ko aro nangni ditien a election vote amne yangon council li gibun kham gen jatni gibun kham kani si angaba tak play jat ko nishat nabe niba chingi nangdika na chingko social media or tharnis ka ha na ba social media on apology ko onapo den sini demand wa mungsa degemna chika akan ba next future generation namu jerangan getal issue ken yarang ba mukrak subo so offices forum ko bukotnya welfare ko bukotnya sini knowledge crazy nasung mam ko dak mo